Menta ngini page akan neka video ya kikam ke balaj na menta ka post driver DO buat computer assistant ha ke arterli ke department kawi kade jong ka Indo Tibetan Border Police Force ITBPF buat ha Eastern West Kasil District ha ka agriculture department te page ya kan neka video hadu mendakut kenang bapin sutuk bah. Haka department jong ka Indo Tibetan Border Police Force ITBPF ka khod online application namanta ka post jong ka constable driver but ka job location ka day all India but cluster mapila aban submit ya ki application form kalong hadu arpultrik ujulai adar arpulai but ka kerteng jong ka post ka day constable driver but number jong ki post kilong South Pa Satpura post namanta QR Cispa kenai pesan post namanta ki SC New South post namanta ki ST Light post namanta ki OBC Cispa Chipo post namanta ki EWS South A post age limit kede bandon karta ka bar poi hadu arp news nem karta ka jinsiu pe level 3 ha ka jinsiu ka bar poi hajar news pa hadu andriu khanda hajar Cispa shibnai bat namanta ka karan pule Kede ki beladep ya ka kelas dan pas na kono ka recognize board lane university. But kede andon ya ka valid heavy vehicle driving license. But ka application fees. Ada kede hati kategoris jong on the self OBC but EWS ban apply ya ka nekakam pihak pensiu kispa tengka kumka exam fees. But lada kede haki kategoris jong ki SC ST pada serviceman hakane omdon kam bensil penuh ban apply ya kane ka Indo Tibetan Border Police Force lada pidon ke interest ban apply ya kane ka kam pidon kam ban apply online yang ba ka ITBP requirement official website jongka www.recruitmentitbpolice.nic.in bat nabanta ka Eastern West Kasihil District Mairang ha ka office jong ka sub divisional agriculture officer ka khot lengba ka work interview bat ka tarik long interview kalong kasal trek Julai adar arpulai banengkong kerteng jong pus kadai data entry operator bat number jong pus kadai tangkawai bat ka age limit kalong khat pra hadu live hours nem karta bat ha ka upper age relaxation sans nem nabanta ki SC ST kandidat ka jinsiu kalong arpo wajar sibenai karan pule pete ki bala pendep ya ka graduation ha kano ka disiplin lengba ka diploma ha ka komputer lengba system ka experience bat ka pus ka ar ka de komputer assistant nomor jong ki pus kelong tangkawe ka jinsiu kolong kasanajar sipnai ka karan pule pete ki bala pendep ya ka graduation na kano ka disiplin bat pete ru bandon ka basic computer knowledge kumno banle ban apply ya kane ka kam ki ba apply ki de ban wanra ya ka original educational qualification certificate bat kumjuru bat ka employment registration card na ka Meghalaya employment exchange officer ha ka porlong interview bat kumjuru lalang bat ka standard form bat zero copy jong ka educational qualification certificate lengba ka sel attested ha ka por bale registration kajaka long interview sub divisional agricultural officer Mairang katarik bat kapor kalong kasatrik Julai ajar apply nanduk kapor kandai BJM seneng Kobleshbun